وقال أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aya zinji kabisa mafundi wangu wa baba hangu wa dada hangu wa nasho hangu zione sao ezenrugobokodo na jani zambe banu lelo ngasiyo mwezi wa maulida ikayao ndo mwezi ekaiwa hezi umbe yazalwa yonjema hujua emadati shay muhimu tilo ujua ukahazalwa usiku kadhaa muhimu do ujua ya ukana habeho yaje yarende yaje amrishe njema ya harazembi usilamu uja mtume lero yaje ya amrishe njema ya harazembi ili wanadamu waokohe gorilo wanazijana watiti rambo al-islam usilamu unu huwa dinu alladhi ba'atha Allahu bihi unde dini waikayao Mwenyezi Mungu habeha mtume Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam alihidayati nnas yaje yauko wanadamu wa saadatihim wa furaha haizo sisi wa Komori owinji wa hatu si uporofite hate dini riporofite hato mzala wa mtume ridopishiwa maele rehila nuniko envelopu mrungu jozalo mwezi unu Rabi'a al-awwal ya jirende ukabala yendu za mtume ye mwanzani wa mtume ye famia hahe zenogoza hepia tukopara wanduwa je wale maele shabo kwa wale maele ila anniversaire basi feti abange titre ya mahadisi ya hangu lelo tikanzani wambia ni yaukana tirohame shiri 2009 Trejeti la urenge diplome hangu 2010 tikanzani mwambia ni banu yaukana randi 2009 na rejei Komori hata 2018 December homusizoni tena kaurongoa auka fin 2017-2018 première fois na mwishi randi natimize misomo hangu ro université ro académie basi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2017, 2018 denadi sorongo wa harumweze rezo zino ngojona mnduka japaro ida shioni ajihundu na gobo la telefoni ajahimi banu ngwantu ya ilezo ulemengu watina hata urele ambarongo une seconde basi watukufu handani nakafanya direct mimi tikawone sa vision ya hangu izona ziona miswiri izona jana ziona faransa inamna wandu wa nshio eze droit tiono dazibi aéroport ya Orly tiono dazibe aéroport ya Le Bourget tiono dazibe aéroport ya Charles de Gaulle Roissy ezenwe izopia randi 2013 nanjia bontijuvan 12-13 nanjia ban basi il a fallu attendre ni linde maha sitamfukari minane nione tinuranti genje na benga mrongo kalima bana basi tikawone se vision ya hangu pour la première fois na kaurongo harumu wa Facebook niwe simba izandongo na ziona banu hamaza jorifai hamara jushindo rizifani itinu kumsi miti vuru miti ilimi kwa jombe majanyongo shema halana jana hautungu dabo na jua ya ukana ngabo wandu wenda wafanya twabia za tulazimu harumwe sirikali
warenga magari haugiri haujinga haulaba wenda zao hamvu rikawa dhulumu shena mna wafanya keja lazimu. Halafu serikali wanike wandu mizinga wanike wandu ruhusa ya ukawende wafume wandu itongeza wanashe wangu ngabo wakauana wasaidie wandu wafanyize tabia hizo ngabo watukauana ngabo wakanza watunde ngabo wakambeza bari. Halafu wandu wao waulo wafu ngabo wahafa ngabo warede hazirewe atentwa kiyama tabai ntide kiasi ya lazimu uri waswili yode handani mimi fahari shamimi andi 2009 wabona mwazi 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 omusizoni December emana shwangu habadagazo ya ulawa ya hafa denadi sorongo wakaizabar. Qu'est-ce qu'il y a? On va où? Abati ujoka ikoni ujambati paromana na mndu wa utishindana na mndu wa utilapiza mndu ngabo baya hula mwedo nao netede tifuma ewe indobea nikawa andwe ruhusa inde maiye ya mwiso ya ukakweli renge magari yanu ikabaja kama ye ya udubabo masuri fakuwe mwenyele gari linunue magari yanu edara wafunga yabo ikabajiri problemu hamada inu premier ministre wahunu ya umada manyo batunji ya mnabalbala Castaner wumru mhu ya kamhimu haruma serikali ya Macron ya mado shemna balbala woba yanjia ha demisione hatolo sisi mruani kawandu mizinga wende wafume mjini mtana ngabo hafanga bo warede hazirewe kabati hatamba ndongo itoka yonti yamba mahakama ya ukweli ya upiniso wandu watowa eze amrizini no wandu nikwandu mizinga no wandu wafumu wandu wanatabasa jamba wosha heula pizza ina mgo tukahamba kamisha hangula pizza enyisha hanyu urahitwa shahanyu darau ngabo shekhi nyezimba jomrehemu شيخ الأزهر الأسبق وبارا السيد محمد طنطاوي مشيري بس تيدو يشيليها كوة تفسير القرآن ياها يورونغوها ترتيبو غابو وبارا المرحوم عبد الله شحات غابو الشيخ الشعراوي واو ليز اكزامبليري زهاتو ميمي وهانغو وبارا عبد الله سمك غابو عبد الله حسن بركات غاو يابون تي بيما دكتور وكوني سوم ti demande justice emru ya Muhammad Gazon dobi tifanya banderoli rifanya madamanyu hatartibu hata emzima ya kabaina almaut walhayat alarif waisi ya kasaidi habewa Dar Salama kajafanya hakairi habewa morisi hakadaini mwanashe wangu almarhum Zainuddin Sayyid Abdul Shahidi mwanashe wangu huo Mwenyezi Mungu ajomrehemu wode adopa ilarifu zenyile Mwenyezi Mungu jolibandro ndumshaka ya mlola wadopa mbahindo ndao wangalie mwananyasi ilarifu tikautambiha nroho na ilarifu eke mwanashe wangu hanonisema fotena mna ilarifu yalio haukakati si komori si ufanya si uramba mpira ze Dimash wa sport Dimash ikoni haumita mihuli basi ilarifu wado adungo ko usoni wahaba wajodo nizi abo kanamfu wajoni ziada bantina utia bia abo ntina kufanya jau yode nogo boko si ushindana alafu bona jana mmona yarende hama mndu mbaye brisco makomsa ukatulo ya arendo irewe yode yani hezo utungu intide namna nazalwa intide namna naishi sha ya numa ya rohoni naona wandu wasungoto wa roho na uhibia wandu na udhara wandu na urenda wandu malaba dhuluma inu de atungeza ni tambi hao ruhangu ni rongo wao nai ngabo wabaki wafari yao ngabo wameyao ngabo wamezi ngabo izo kalite izo piangizo mimi njangia daho ni mawandu ni me tijanga mibano omyeshe mba Mwenyezi Mungu anubi shalelo eze dhulma nize khiana no katili ni madhara uyafanyishia hodi atungeza mndu ndio mwendo ya rongo wenai abo mtazangu muhimu
Mwenyezi Mungu ajumli bandu ni parus kwa jana rika hadisi wa bil munasaba baada rahosa zuki wangu mzee wa hatu Gamal Nasoro Muhammad zuki wa Abdallah Nasoro izi fami za mitami huli neza moroni ngwa mjuli za unile tanga hilo eni atuzijua tikahanzane de naombele mrudua zuki wangu Abdallah hanipara Abdallah Nasoro pia hanipara neede rasitiri almarhum Mwenyezi Mungu jomrehemu ya walibendo rairo wanana shoha tena sijibiwa ne wanana shoha no wana hahe hazi ni tartibu raifanya rasitiri mzee wa hatu zuki watu mjomba hatu Mwenyezi Mungu jalia ike mahalani yali yaisangoneza rahma za Mwenyezi Mungu abo amjorenga fursa hii aina mahala mlio mbele dua Mwenyezi Mungu ya mrehemu tiyari rehemu watu wakati jo undana niza mhunda rehemu wafu hatu wanti pia Allahumma amin. Basi uraisara fanya eza lazimu au ka eze haki za maiti baada ya fariki wanduna wahose tawaze wafanyiza lazimu wavaze waje waswalie wadzihe wana fadhila zinji kabisa kwa ndo wafanyiza nwa hizo abange ngamombo Mwenyezi Mungu njeni itahe wana kasida wema rifete rifanye hafla wadzima ya husu maulid nabawi Mwenyezi Mungu ajuri tsanganya na Mtume sallallahu alaihi wasallam fi jannati wa dari qamati wa mustaqarri rahmati innahu ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Shati kanzani mwambie ni yaukana wanuho rongo wanai intide namna razalo wakangende namna razalo ndo tujamba wata jozalo watu alisema ba maruvu na mashaka na kufuruna zidwa yanuma ya rohoni riwana wando tungu ulo wa febure wando tsore ngo wafungwa bure wana watiti wa ulo wakabata tamba mahakama wake wando watorengeze maliza henti pia wendeza ukapati mrombo tijao zengo hizo waduwe mijini wadharau watikijuma uheza nozina haruma nyumba boko waua wandu wafu kwa tsona kana baba wandu wanungu atambi hao ulama wakawbidi wari amrishe warishe lezizi ramba fadhakiru fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. kabati ballighu ma unzila ilayka min rabbik nambalighishe izo Mwenyezi Mungu ya sababu mtume abo mtume sallallahu alaihi wasallam alisomesa batunga rengawe izo alisomese ile namna shabanu upande ndwaji ekote ndwaji amba Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar yodi yosisi rakawrumia uka la yu'minu ahadukum watimru ya amini hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi pakaizo ya jujanziza ngwanzizo mraji ke ujanza ukene wanaho ko ujanza wanaho wake muhazina ko ujanza wanaho wanshindo yabo ngebidio ujimete plasi yao la yaudiliwa yafungiwa yatolewa mwana hazini haizo watukufu andweje kwamba ugara la pizza mimi njaka hanza ni kensi wanu ndo la pizza shatika hanza ingesikana mwaye ya uwa julo ya hiba rijombo haisho ya hiba rijezo weni wakati hiyo kikaruchuko kufanya mahakama jiri yafanya yedi namna mimi najo fanya nikausele gari be ile jongi lo opposé samahani utukufu
Haizo watukufu, tikaanzani mwambieni ya ukana wanuzinu provocation dizitengeza mndu arungu wanayi sharika usoma ukamdu narungu ya tartibu ngabo wakati wako ngamjua ondro ya ukabaka batai waka ghazawati waka geri hizo maana zaka ujahindo ndode hata ni warenge nyipanga wani wawane wafungi nezo tipi hizo wandu wakanza wawane watike fasadi arumwe arudi watike dhuluma arumwe arudi abange kwezi watukufu ngambe horisa alabanu arume mafundi watu kawaka mru hao no dhuluma abalambio ende hambia Umar ibn al-Khattab yoka wanuja ukanti wanukutina manahaho nabungwa mbawe amiri al-mu'minin anuwa yuwa sungu dhulumu Umar kajaha utungu shahaba lambio hende ya hunde solution haruma edhulma ijirio hula sisi mda juamba tijau ajuarengwa ya fungwa hauya ulawa hauya tola mji haizo ngamdongozo mafundi watu khasatan mufti khasatan qadi khasatan dani mwendao maulidani bo mafundi watu ngamjua ondo owandu warengawe zemali otsongeza owana hatu wendao famo barini ngamjua ondo edhulu umaika yao deili yoze malizi hibao watola pitali mdondo la pitali watora hafu haina la pitali yabonga bo ebije ya hema médecin ngabo ebije ya hema infirmieri e massage femme ngabo ze ambulance wazibali yao ngabo warengezao mwenje ngabo wahe propriété et hygiène oura hafu ngabo maji ngabo mwenje izo zontipia iyo bije boko e ministre de finance ngondo ha proposer serikali ya ukarikanza rifanye jau wanansi bango atambia waze malinge zitawawonze kabati mbarugo yabo yenda unga mjua ya ukahinulo mwadifu ya pahiziwa ngeze mali za ministère de la santé ngeze ndonda hu ni mafundi ngamzijua o ni wandu masoma nganya bunga mona sheka mdugo jobalambio ende yaone mndu ulo mu serikali yende atsa visa pashie alafu mrenso watoneze mwaye nyezi mgungu mononi nguriona monti ngamonao wana hatu wenda wasoma wahaja owenji wajihundu wanjia haruma ulevi owenji wanjia haruma tabia mbi owenji wanjia haruma unafiki na usifu wandu ukongo wajua ya uka owandu wanu marenda nai wanu marahitwa wanu wandu wahiba wizo zontipi ni mafundi watu ila ramba fadhakir na mweshelezizi fa inna dhikra ba au mweshelezizano tanfa al-mu'min wa ufai ema isilamu kamtu rongozo wandu wabidi wambila nasira mba kullu maqamin maqal kullu maqamin maqal haina bahanu gawe zuhaba shanga mwasifu iyo wakati yetu ya haja kabati ushindo hundumba hindu ushindo ni haulu kabati mapesa kwaja hula taka wasahilisha wandu waja hundamba hindu hala wafungua mwamba nga mjomni ka wandu mwenje shea ka ufungu wandu ya kaulando de mwana wa azali ya bahanu ya kaya yabo wandu wabale sembio wende wangalie ke hali hasaza wasaya warengezi ba wale wadotonza nono mbema haya yokana ele kombo wakati la wambwana mje mfanyeze carte vandu banga manzo mje ndivoti e continue wakomori wakanti mwangalia wa mahala fatihu na belu na shaihani na kiki wafungu wao kamya kabati fundi ambati jao waju haba sangu wazunguli yao de maulida ya mjikata wida wakanto usoni kabati fundi usubuti hambia wandu ya ukana irhamu man fil ardi namrehemu namfanyiru wale wibali jumati yarhamukum man fis samai ulobi nguningu jomrehemuni الرحمون أولون بيتيه ولو يبان جوماتي يرحمهم الرحمن نزمغو من يرحمه جو رحمه باو إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
kabati mafundi watu wada zangu watungamba ukana wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ainu rehema ndaivi mambao mtume habewa ngena mwambie o watu urehemu na mwambie wahibia wandu mrungu uo mruha afuka bata tamba mahkama na nyi mafundi watu ngamjuwao ya ukamnyeze mgu hamba wakatabena alaikum fiha anna nafsa bin nafs rohozi tolo asha kabati dia kabati kiswas kabati ezi aya mengo zihara za udhulma ngamjuwao nro ya ukahaina direktweri ulo yabo ngudhulumu haina ministeri ulo yabo ngudhulumu alespasi ya enna 2 ans mruhano mewa ngundi na arudhi mengo mingabi na mbengabi na dhahabu ngabi na misafara na mamilioni harumaze konti alafu wajuha wanjo mejini de maulida ya serikali wale wakenso usonija maulama uwavurizwa ihwe ziranjiza mando do wandu wa ngamiza do wandu wa ngamizao do wandu wa hibiao wandu kamtwanza mdia wabe uso yambe kamtwanza mdia one sekoleri ya zijirio shaka mjomba wala ina zibi wala yulongo wajao incident mnaro sa nyinyi de mripuseo nyinyi de mjibali yao ekoleri ezilwa ezekufuru rimabao nizo ndabo lichoshinda radiva mwananyasi mawawa wa hafa ndabo lichoshinda ramone sani izo mredao aizo ide mwanao kanga mkontineo zitwa biazini mabulie mnyezi mguharu ngwaru masurat al-kahf amba qulu hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala nimweshelezeni limjulizeni mwambieni mrenge nti mwamba nkamuidevelopeo arumuze domini pia ili wajibu ke emergence emtaho wanadamu ma specialisti wasoma wonsiju yabo mwaunjilia emrepartise namna haina mdia tuka ufanye job ya d'ici 2031 nti evolue emtahize bije mjoka unika haina mropandi wa sante karanzori wa shala pitali milindaru aranzori kena terrain mbili arumo wa jeunesse et des sports wa infrastructure ngaranzori kena pare mahala kadha na kadha baka badungo ukabushwa mahala kadha inuke juu sahilisha dedima etakaido huja ngaranzori decentralize ezano izo mzifanya pia alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati la nyuhanza mtume ekomuza maulida uja Mwenyezi Mungu ngujuo ya ukana maulida yanu ngarenda oridone ukasi wandu muhimu ngari joka utinzo wambuzirile ngari joka uni kwa mikiro rirongowe ngari joka ukanti usoni dobia joka harumwani nguswali nguro Mwenyezi Mungu kweli ya tusubuti ya ndea uembri ya fea tusubuti ya ringe bilia rinyendeza ya tusubuti ya wananyasi wafumu barini ya hata mba condoleance hata utuoni samba mhono watranga kapati aksida ina usiku kabati wambu ibaneza aksida zinu wanuwe ihadangu wa maudu mido ujodangu kabati uzifikiri shaizo mju wao ebwana wina kufuru wanuwa ama kuja soma wanu mwamba weifundi wanu mwamba chao wanu mwamba wei chao daga manzao ni jeba njendo aba Mtume sallallahu alayhi wasallam hadona haya ngemana kutuambia watu wona haya warengeze nti jowando ajua warengeza zenzi zao windu abu basi doja sallallahu alayhi akmal an-nas khalqan wa khulqan shadid al-haya yashifna lahu wa yarka'u thawbahu mafundi watu sawa yao pia burhani wao wandu walisoma miezi mgajo walibandu duniani na akhira raire mwanyanya siraba wananza jazahumullahu khairan kabati ya paruriona nabaya kabati ya parurishia na kufuru sha njakaenda nasome njeno nondulo wa finidaze
eka sonti pia bo wakomori eka haina fundi ya soma ngwambo katsu wamba tichao yatijola piziwa no wazirenda o hapo uo msiba eka sonti pia ngaranzuru dorongo we serikali no wandu wasaidia we serikali wadojibiwa hapo ngaranza uziradiza hao wandu warendo nayi ujo kanza ambeti jao ngwajo humla pisa ngwajo humuwa ngwajo mtasa kamtona kamtujo uja komori kamtona kangabo wanzu warilise sumu ngabo wanzu warifume ngabo walibwa mapesa no warikaze ndapo ngabo nugo hamadizo bo watukufu kama nzo sonti piarida zeba lisijo la piziwa kama nzo ni jeni kenti damina usufai jihadi ya uwawana mapia wahafa yarengeze miliari za humo njeni maji ni kenti damina Fatihu yarengeze miliari yende azieha umuzo tsumu yede akaufungua ekebala akaufunga tsumu ye landro waeche halafu midiatu wakanti olinda no ushababi wa kamili wakenti walinde Fatihu yale yavurize ziba bawonde watonze warengwa ngamimagine we namna ni ushababi wa misamihu li owanaba yakaula zima ina mru alangwa mtongolo walangwa mirereni walangwa ochao walangwa onti pia ni mrungo mala ni hahe ngulongu nobo muso tsumu ya juende ya swali shawende wazingi zangwa lindo Fatihu yale ya wavurise zibe namna yonga manzao nikera biharuma nuko hamaliso mimi mrugo konga mjwa ukara ere mwanya nyarambaba hera mzaza wa uwa wananyasi wa misamihuli wa uwa waikoni ngamodoma mrenge ya twala albadrun alaina hama mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wakati ya dungwa Makkah al-Mukarrama ya kufanya hijra daine ma muhajirina yabire huenda Madinati al-Munawwara yende akuyelwa ni ma ansar ingamjua we mania ahli al-Madina wakawezi za mtume twala al-badrun alaina ulakaja waulili ya mndu ulakaja wafungi ya mndu wala mndu yakaanze dini yani kwa huruma ya ubeshe maislamu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Mwenyezi hambia mtume balighu hamba ma unzila ilayka min rabbika izosiziwazo ni mfomi wa ho fa illa mtafa'alu kakujaza hamba kakujarenda izo wamba wambe ufanye izo wamba ufanye fama balaghta risalatuk ngamtsawe mafundi wangu basi mtosubuti mwambie wandu ni okana kapati mbaliko li ekimso muda bo wakaliko li la pitali ngamona o mapesa ya ho komori pia remaje vira o pia wajojana yoba nujeri tajiri heridola mbahindu yarengwa yende ya wajiru wa hoteli Dar es Salaam na Bushini na Senegali na Egypte na hiyo la pitali turukaiwaha la pitali yonga nzao et ministre de la santé Haruma et Mabunjilio conseil hebdomadaire ministeriel ikayao yufanyisha rais daine ma ministeri haina mndu yambe mimi titwalia shijo utengeza rizihiri e system sanitaire ya henti ile dihiro no unono likena mna lazimu ezemali pia zendao Dar es Salaam na Bushini na yuzi jebanu wakehazi tijohanza rikope haumnike mapesa combien de millions inunga mjofanya mishana wandu wa nettoyage mazofera wa hizi ambulance e ma médecin ibidi wa njezwe mishahara ili warense mbabiza mafuko wenda watu wandu washaha wadungo uzihiri wamba inu kliniki ezengo izo zontipia e ma infirmière wandu wa nettoyage wandu wa humwenje tono mbarenge akawurenga ventilateur o l'hôpital aisekula mabi hata no ipate arenge ampulu ngakawire mama bi no ipate iso tungo zilo bahano ngabweke wo ministre ujue mana yalo ministre ujue izo yafanyao yasoma shati lotoni komunariali yarenge ende zahe basi haina mdu aniko amba posto haina ministre bala kutoreka mapesa ende zahe izo pia kamtsuono wa hibao kamtsuono wa uwao kamtsuono efasadi ndungu tojana mba fuko ya nyumba ivujao hanomi wa ministre hanikuwa bije ndi alibe ma directeur yani ibe wanrohazi
harengende za umundu nswabini ngena vida umundu nge ahuluze mbeza kahula ahundu ngena dhahabu ahundu ngena hawara mingo mitanu aina mdromi mwika telefoni ngo hapa hizo enda Dubai na huja kabati ulona dura urongo izo ke tutosha emrani kota mana wahe amani no hifadhi ngo hanikao wandu hafa wani kwa zemani na izo pia alafu mjebani mjemdamba rongo hatartibu amrongo hatartibu leo ntuna pisa mtu. Ça me fait pas de plaisir au kanjeli manjela pisa mtu. Ntina tabarugoni hundao. Sha ni mafundi ngamtumaba mtume harende jao shaika ulazimu mtahadharishe au katabligh dawa mwambao wandu wafanye hizo mtume akanizo wandu hamba hizo mtume hamba wandu wasizifanye tena bo mafundi watu mtume hamba ni ujonome wa director au ministry yabo yatwa gara haina juona mtume hamba ke mruka tusutene parti ya tolo hazini ezo ngamzijwa bo mafundi kwa mtuze juu mtume hamba ke uono eli watu itambalia mduto daza ukema kutuiona eke uono ulevi utambalia mduto kama kutuona eke uono wandu wafili hane majimbo wanaume ngwa jibali uja wanawasha ngwa jibali uja wanaume mduto kama kutuziona mtume hamba wandu atiparo jolani ndongo au wandu atiparo jomvumbu wapakado mwezi wa maulida izwedi zora kahanza limwambia ni bani ukana Mwenyezi Mungu juu ya ukana tila pisa ngamjuu ya ukati la pisa emana na kaula pisa hindi Mwenyezi Mungu zijuo tindani Mwenyezi Mungu yauka inuraji unutungu yauka kamjajo njia mwemiji hatumuona nyasi wafe mfunge wandu mtowe wandu mhazini waswa violewa wasawa tawe wantijua tijolo izo zontipia mrengeze miliari mtajirisihe haina uto ministri uto directori abungure ndo mezi wababa waloa wade watu ushinda waloneze vertige neze diabeti ifo wajuhe waje ajenu hata waje wahubahize wazali warudi wahurejeze wahubahuwe yode jotungeza wonde bayindu wale maulama uwa pia ngo unavizindu kwezo kabatu subuti amba tichao na mumwili belu mtukufu ya waswidi ikoni muulili wa madagazo hafu ganyi nazirewe yao wandu wenye magari no wajawavunza ngo yabungwa zunguli yao ina arifu inde hangamiziwa unafiki urobo ntiju wandu ngo asufio o wailarifu waranti wotamba akautongesea ila arifu la yaro ya Arabi Sauditi hari uoma madu we akaujua mndu Saudia yakaenda libe malene yakana arifu na tesirika alikuwa jikana hajanaye wanguna kahunu nara wahata no ila arifu ya tolo mahala ni ende alatibu Allah ngabu siku na parona ba ila arifu ngwanzu ya ulawa ba isa depase wanu wale mwanae tika upesa nabi shamwini wasujai ngabu siku na ngwanzu ya ulawa tena zino zontipia wandu wanungu atukubona ukahoto waruhu giwa matsabuho kabati mafundi watu kabati wa mukana henye wanumnika wandu miadi wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula henye wanu madamana wakamunti jubanu pi yezi ya sana hamadi yezi ya shirafi yezi mamadu yezi larifu kwa nuparjo jabunti jubanu raili fatihuna azali mbaba haina lukumani ngobanu ebanu sambinge balangufo izo na kahamba bokadhi bo mufti bo maulama ungamweshele yao wanyanyanyi izo na kahamba ngamweshele yao wanyanyanyi wa ulumu mfungeni bure burwaha wandu tola muhazini bure wandu ulwa wahafa bure wandu wafungwa bure izo ndizo nakahabaga mjoju wa mzambe mwishia wandu wa dubu yabo warenge miliari wazihibi wala wanjia arumweze banki wahibize dhahabu za wandu wala wanjia kamtsulani hata marongo kamtsuhara zambi kamtsu amrisha njema kamtsuhara zambi kamtsu amrisha njema shadoja mtodore vumbudia mtume bondo mwezi ya zalo basi basi ngamwambioni ya ukane Qur'ani wiyode amba ukana Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu mtume sallallahu alayhi wasallama no wandu wakadaona ashidda'u 'ala al-kuffar wakama viola wakana wakujipanga no iliwa wane mtushinda
mimlemevu. Mwenyezi Mungu juu ya ukana nga msikiti huo wandu wafamu barini. Mwenyezi Mungu juu ya ukana nga msikiti wandu watola muhazini. Mwenyezi Mungu juu ya ukana nga msikiti wandu ulwa wahafa bure. Mwenyezi Mungu juu ya ukana nga msikiti huo babano wandu wika yao kwa tunda mairuwa hala. Mwenyezi Mungu juu ya ukana nga msikiti huo ona o wandu wakati basi watu subuti warongo wanungu watambi hao wenda mo l'hôpital watu wareleoze video. Mwenyezi Mungu do ujuu makaulu niyamba au zabari niyamba au kaba ninunga miyambo asiba bude parti ya hangu hau movement ya hangu. Mwenyezi Mungu do ujuu almuradi nga mjuo tena kana wudo njoka mrejei sha ngamina yaqini ya ukekatila piza mruba anuranze nifanyoze direct za hangu zino. Mwenyezi Mungu juu ya ukana titimize misoma hangu 2009-2010 ranzi yabo hata 2018 ho musizweni hamadagazu ya ulwa wade namba ezinda zibizajiri na abo hata 2018 njala pisa ntolo fanya banderole je veux la justice de mon petit frère, je veux la justice de mes petits frères écrasés sauvagement. Na mwede mwasa wandu wawo tiyambe hata bahiwa rudi na madharau na rudi na tabu. Kama imagina mtata madagazo mtata ila arifu na usufa jihadi ho na lukumani ho na fatihu wakanti serangeza mwando ikoni wandu ni ulileo wana matawanu wajangwa tungo usifulo abantu na mumtegeze muda ukamtiane bwana huo. Hizo ndizo mimi basi zakamtambisha fatihu ajojo ambe bolukuma tu ça va pas utilenda escadron da wo wandu bure babantu kutujua wandu wanuza bari wanu ngabo watola hazini jauja fatihu ajojo urongoza fatihu ambe ukane zemali nenda na njiaru mapepa pandors zemali zopia neze kadhia zanazira katachofunga ukana zira wala sinda wala kana wandu esengo izopia kabati usubuta zamba parce que usfai jihadi belu fatihu azali na waongo arumi grupu yabo basi kwatu yusubuti yarongo ebije ya zela pitali ebije ya hezeter ebije ya hemwenje ebije ya hemaji pia wandu pia warengeze malizo wawahaze vila wapasha hina usiku enda Dubai no ja Faransa warengeze basi ama wandu parolu musirikali na mje muhibe banga bo agogo bonga chakabati wonokana shebanu mbwana ranzori development wandeni kama wandu miadi banunga bo wandu wafamu barini banunga bo mali ngem kama intelligent ebie mru ya jotinza ya se Dar es Salaam yao ya tinzie mzaza mraumba ba mru ya lo mwadeli Dar es Salaam ne mrumba liyo ne loteli les consultations ngem kama intelligent izo milioni bokonyi de majozirenga nemeshe ngem tufanya bala pitali ya jorasu ngem tutamba scaneria shaizo pia kamtuziona ngamtsawao zemalizo zilwenda bonzi aina usiku bafa wandu yabo mjorengeza autorutu mti evineti na izo ntipia haizo ngarumambia wauni ya ukana Mwenyezi Mungu ngummononi kanga abo njoka ukamhara hosoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tindizo nabao uhusu ho wanane dhulma tijwa kamjo la piziwa tijwa kamjo anzani ulwa wa tijwa kanga mjo shatamba tina ujwa utoda za lamino wandu pia eti daza kabati ya jonide Allah ke walum dia jo paro jabo ya jame linda bela madi nubuzi linupede dinu wayu kabati shaba ingo njo la piziwa no au moins watu kamru ya meti chao amde donai wo fujari wo katili izo jao zontipi shabti doambe namna hiyo tudisha wana basi ça va pas ça mtimizi ni mwambie ni ya ukana fumbuni angamia fumbuni ngera ngwao ni maji ni wamba jini elera wandu wa juhonda do amba mtume karsikini ya eze mali karsikini ya peuple ya fumbuni karsikini ya bawarengwa ni maji eze mali za hao emisiri na izo piangeza ngami yao ranti bangabo urgence gabo urgence haruma nti hatu j'étais à Ikoni mitami huli depuis mon enfance
J'ai fait mes études coraniques, primaires, secondaires. Personne ne m'a entendu parler ou ma vie dans un conflit quelconque. Je suis parti faire mes études en Égypte. Alhamdulillah, j'ai pu finir mes études universitaires et académiques. Je suis rentré dans mon pays. J'ai fait 2 ans aux Comores. Je suis venu en France. J'ai fait 7 ans. Personne ne m'a entendu parler ou dire quoi que ce soit. Mais à partir du moment où j'ai vu des massacres, des trahisons, des vols, des corruptions, des méprises, on nous considère comme des riens. J'ai dit non, on ne peut pas se taire quand il faut parler. On ne peut pas parler quand il faut se taire. Si on ukaba kadhuluma Komori tidaza. Shaula widi wajuli ba mizimu yabo. Shwa katina ono wanashe wangu warudi wa ulwa wao. Watorture wao. Warongo wanenda utobia za kaumulut. Waniko mvinyo hino. Warudi walipa wandu waji waduri la pizza tamba. Kamjuka ulwawa e kamjuka ulapizi wangebilio wakimria fefas. Wajjahu haulai. Mada tafalun. Ibanga mdedao. Ibanga mdedao. Onge maulamau ndipasu ezitwa au tamba akana sallallahu alayhi wasallam akmala an-nas walamma tamma min hamli walamma arada al-jannat wa ba'du wa kana sallallahu alayhi wasallam shadda al-izopi en roisishia. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam est envoyé? Et abi hasabari illa rahma. Ngenyinyi sirikali nyi makadhi nyi mamufti ngamwana uka oando ngwa rehemu yo ngwa una irumbi ngwa una pitiye. Hata ezabari mtubu amrisha ezabari mtubu subuti mwa wabagusu mwambia tijao nyoti pia nyujua kishk asubuti hawambi habauso mubaraka habauso wandu wakabo pia kawabi wakati chao zinuka zirendwa enyi nyizabari mtubu subuti mwa wambi ya ukana tijao shanga mmasaidi yao tena kama mmasaidi yao mwiza maulida doenda mwadorambia mtume hado si wake mtume hado hamsambuzi mtume hado huza izendi zorimdia zotizomlida wazo harambi ya wama atakumur rasulu fakhuduhu wanuge bidio wandu adunge izo yamba wandu azifanya wama nahakum anhu fantahu izo yambari zitaw mtume hamba wandu ado uwa wandu hiba wandu ado fanya kaumudutu wandu ado fanya jao kajazamba aizo kamwamba izo mnyezi Mungu yamba samba au mwadaza wa mafundi banga mjua uko wandu wakanti ziranje za mwando hizo tuangale maulida ikoni ya juzi wao wandu watadamu wao wandu wahiba wao wandu watona ndogombi za duniani watozifanya kabati fundi harumwa umwezi wa maulida uniyasubuti yamba ukana wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kamtimize miadi maniko kwa mori haina mndu bokongo jamba singa aminieze fikira za emergence kajaona ma spécialistes dans tous les domaines wajawa unjiliwa wanu usundongoza pari wanu ma ingénieur yadima wanu ma médecin wanu ma professeur wanu jawjaw ebanu kinga nzori kena pari ndaru rikena oturutu hauri kena jaw inuge jola mbajino nda mahame inuge jola mwali jaw ejo ngazonzo mapesa hindi muda hindi ebanu kero nzari kena nala pitali wara rawane garjo fanya kinga nzori ngezeze lycée nezeli college kinga nzori tedig shele imagine izo yunga nzo budget kada nganzo jaw. C'est parti. Abo ensingi yoru mabundu yoru machanti. Shembanu wandu ambango wa milieu emergence ile kewa nikom nari adodo tamba pare. Bala ila ketutilo ilange tilo no ili wandu wajua voti. Kariri Mwenyezi Mungu. Basi tishia kadhi ngwambo. Ti wonoshio shisomesiao ezetwa biyambi. Wono mnashio ya tata ya asomesio twa biyambi bo kadhi hao.
wana hatungwa so misoto biambi ngo wana hatuwa ulawa faina iza munda usubuti uba usumzima bala wambikana ene byaka hukuma ya wa faina evanu faina ya ulawa bako we kadhi we juge usubuti uba usumzima ba humambi bo kadhi bo juge bo mufti owandu wakansera njia mwado hiyo pia mwaja lata wahuba usufa jihadi belu lukumani fati wazali wonti pia wa usoro mu za maulida hu arenga ndikazali tena jaso amesema bani yafundi tena ya imamu ya jawo zano pia yenizo kapiteni mtausi zano hizo pia kabati na nyinga mziona au mzijua amage ezerehma za mtume zoni zo radio hansa zione siwa kabati ndogo bisojo jabo boko ngabo ministre de l'éducation qadi ngojo jwanda one ministre de l'éducation yaziye shiyo isho batina ujaharu maudida jodo ambanga bo shiyo sha porno shisomesi wao sha sex shisomesi wao ari namna ya kufanya jao ndogo nyangu ngojo ambia ndo mababa waja wakauja wale halua na kafe na tede bo kafi parazali par ministre de l'éducation. Qu'est-ce qui est en train d'enseigner à nos enfants? Quelle éducation là? Il y a toi na les infi zo jouer namna za uno ubu na ujila na ziban. On n'a pas besoin de ça. Nous voulons l'éducation. On ne veut pas être comme des animaux. C'est pas le moment. Il y a eu déjà de se mettre en atelier quoi tu m'intéresse na ndo madizo abas. Car directement ngawena o tenge telefone ya wambi bizarre comme toi shishila. O wandu udo wafu kujamba ndongo o wandu wafungwa kujamba ndongo wandu watolo mwazili kujamba imana nyo sambi wafungwa bure wabalidi wapia kujamba tanongo wandu wafumo barini hata mbatanga ele bela ho wana wamba wasikini yoze faina na opia wafu wababa hao na watata wana wamuti na fai swali na opia wabula kujamba ndongo lafungo jawa jawa manga tukufanywa sex wandu wayabo wandu waume na wandu washingo wandu washewo ngata wandu washia amanda okutwamba ndongo wandu waume ngo wandu waume amanda okutwamba ndongo ndansi ba Mwenyezi Mungu nguriwo no Mwenyezi Mungu riwono ya'lamu ma fi sudur Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma yakhfa ma yu'lin aizo aina mduna bezi ajuka hanza shatkanzani monisene bani yokana ngamjujo urungo hambabi atartibu watina ulapiza mtu na intide namna hatu sha zinde zetwabia ende majarima undo futudi ikayao ngufanyishi hao do walichongeza aramba uzino Mwenyezi Mungu juri auni ngari jo ufete uswe maulida limonese hizo mtume yabehwa kengari feteo hasibabu ndizo yarambia siraja munira ya jari unishie shaka ujarele zaidiri njaru mwagiza na dhuluma nizo zonte pia Mwenyezi Mungu juri auni yarini keza khairi mtirenzi zedua na ruwafikiane haina mndu yengo zetwabiambi zilogonti juu nafanye muhimu like wazima rielewane Mwenyezi Mungu ajuri nikeza khairi kama benzi lirense ze makri lirense ze intere personnel baizo kazi na uri behaba han Mwenyezi Mungu ajombarikishani yarjalie rionendo na rifikiri ebehari ba haina ndogo jazinu zijirio zotoka zinu resulta au zinu reaction za Mwenyezi Mungu baada ni zuri rendao baada ya unafiki baada de ukaka kartina haja no wadhulumi wao no waula hafa no watola mwazini no wahibi wao no watona mainru hala lafu Mwenyezi Mungu wakati ya josi saliba ya luturi renga sonti pia idha nazala albala ya'um as-salih wa at-tayyib نسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا وألا يتوفنا إلا وهو راض عنا اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونفع منكم